Ja mislim da je ovogodišnji Bileća fest da će sigurno opravdati očekivanja. Evo, ja sam ovdje bio prisutan i sinoć, prošlu noć gdje je ovaj plato iza nas bio prepun i čini mi se da su ljudi zaista uživali i organizatori su zadovoljni. Tako da siguran sam da će sa te strane, da što se tiče provoda i organizacije, da ispuni očekivanja, a svakako Bileća fest ima i svoj humanitarni karakter, pa mislim da će i sa te strane biti ispunjena očekivanja. Juče, sinoć sam ovdje vidio i veliki broj ljudi sa strane koji su došli iz okolnih hercegovačkih opština i to je u stvari Bileća postaje prepoznatljiva po tim nekim događanjima kao što je Čečenija fest ili Bileća fest. Ovo je druga noć festivala i zaista veliko interesovanje vlada. Drago mi je što dolaze ne samo iz Bileće posjetioci, već i iz drugih gradova i opština. Zaista za sada je prva noć ovog festa protekla onako kako smo i očekivali. I drago mi je što smo na jedan lijep i zabavan način popunili, da kažemo, ljeto u Bileći i što smo doveli regionalne zvijezde da nastupaju baš u našoj opštini. Rezervacije su sve popunjene, ogroman broj mladih ljudi koji dolaze, posjećuju i zaista ovaj fest ima i humanitarni karakter što je veoma važno. Da li mislite da će Bileća fest postati tradicionalni fest u Bileći? Pa ja sam u razgovoru sa organizatorom zaključio da je to cilj ovog festa i mi smo kao opština Bileć jedan od organizatora, mi pružamo neku podršku i koordinaciju sa nekim drugim organima, sa turističkom organizacijom Republike Srpske radi dužeg radnog vremena. Ja sam siguran da će Lipa fest postati tradicionalna manifestacija i da će imati podršku i lokalne zajednice, ali ja se nadam i turističke organizacije Republike Srpske i nekog od nadležnih ministarstava.